Kasenjuk kirang ba ashnong jong ka Ribhoy District haka arpunyo terik naitung arajar arpulai kabalalong haying dorbar yo maulong kasenjuk kalalum ya kajinyalang baniakren halor kajing jong kinong yalam namar kajing slam jong ka sorkar ban pelat ya kapisa MGNREGS bat kiwi ki skim kabala penlong ru ya kishnong ban mat jing ban tit ya kiwi ki tiar don kam. Habakren shikilat pathai kubor u General Secretary kasenjuk kirang ba ashnong uba PB Siliang ula kerpat syaka sorkar ban shimkhia halor kani kajing ula ongru lada ka sorkar ka sngap menti kasenjuk kan let syahai kut persya ka sorkar. Ni nakalian jong kasenjuk kirang ba ashnong Ribhoy District ang niliyo ban penlong ya ka istuk komiti bi jongka ang ni hapo indorban yung maulong Iji ikut bagi jikan jengi akan dikaji lang kilong kumehrum. Kamu nengkong liok banikan hakabide bat ka delay payment jongka material bills. Kamu ngi pentre ya ka scheme MGNRGA. Hakabide bakane ka jing penslam jongka sorta lembaki blok repair gibran Puat Ribhoy District. Kalau bu jing sikade yakinong elam jong KBC ban penyak sakmat yang kajik pentere yang kanika skim MGNRGA lani kabangiti pajba skim jokka mentala arsnem tam nakaliang jong kibupun kibisi ni klaim yo so ikajing sil hakabide bat ka buy materials dihadin ba ngilekiran sani ba nakaliang jong ka senjuk nakapor sakapon ngilelik pani kendo yaki bodo yaki bol pipet bat kanika jing penyak baik ya ka MGNRGA dan mereka kata kajikan jengi kalau syukut no tah ikut sada. Tegum ta kawe ke jemut nakaliang jong kesenjuk ngilarai ba ia kan ikam ngin pak no ke jingujol. Syapo kayeng bisa nak banta ba ngin yo ia kahok ke jengi ka bangina pentre ka jing penyai baik ke skim MGNRGA. Nama katung ke jing tip ke jengi hadian bangila kiran seni ba ngitip ba kanika MGNRGA ke dika Kamut pa lada slam palat yang sam seniru nakaliang jok sarkar ka banburia ya ketu kejing bom yok kam kejong ki jokat rada ba kabi bat ka material bill ru namangitip pa hamal lagi project nakaliang jong ka sunong kamut sistem suan le ban bu proposal teka sarkar naduk ka block office naduk ka district level habis state level ru kili oman pun kre ya ka DPR kabi de bat kanu project kan ka ba solo mo kolong ba ka bai material ka ba day ban siulang nak state government ban nak central government hadu menta nakaliang jong ngi kum ki nongilam jong BC bat kum ki nongkit kam jong BC mission jing ki bupun ki vendor kim tre su ban kersan baitia namartang kabala tak param ru ngimla ban siu teladang ngim penjat sakmat yang kam nginam la su halo jong ni nakaliang jong ka senjuk kirang basdong nilarai ka ko jengmut ban bu ka jing jor sepok ka yeng bisa ben brom bahkan simkia lo jong ni namar ba kani kata ya kajing baik jong ni skim ha kisdong ki paper ki Puat Ribhoy District ya ka bide bakane nakaliang jong senjuk ngilikur ru ban lum ya ki chairman dan secretary jong VEC ha ki artli kisni ngila yakut ban lum ya ka unsning blok bat ka bharempang blok ha ka sautrik banai bapra ajar apply ko na agos bat ya ka umbling blok bat ka jirang blok ha ka nyau turik banai bapra ajar apply dan nakani hi ka karansan ni pentip syabaro kinong kitkam jong ka VEC chairman dan secretary bakin sopha banwan ha ka tegesgi nyau turik jong ka ka sauturik banai bapra ajar apply ka bade jong ka VEC umsning bat bharempang blok ha po umsning te bat ha ka bade bat ka umling bat ka jirang blok ngin penlong akan jauh turik pada pra asal kulai hak por khatwe BJM step te ka jaka jong ka umsning ngin penlong po umsning he bat ka jaka ban penlong pad ya ka jengelang jong kini ki umling blok pat jirang blok ngin le ang ni po yeng darbar hall saja katakan akan jauh turik bat jong umsning pada ka saut turik pada pra asal kulai nak benta banginya tai saniba bagum juru ba nginya panjumut kumno ban ya cakmat nak benta kan ni ujor ki siapa yang bisa jaka mo kam deh po saja hol kadeh po yung kanika yung terbar yung mulong te hakabidi bat ka nak mata judan ki kam ki ba sa pending
hakabide bat ka district council agis benai beladap ngileyok ban kenduk nak yang jong kesenjuk rangkat bat UCM barim di hadian bak ngileyok ban jet pertama UCM tak yang jong kesenjuk ngilaya keren ban peteng yang di kikam pending gejungi hakabide bat kikam gibun kepada kalian jong kesenjuk ngidang don ban yatai ban ya keren bat UCM utama dah hakabide bak ni nak kalian jong kesenjuk ngilekan bangin sebuk appointment bat kani ke isi utama ban ya keren di kikam gibun jong ka senjuk akan dikatakan berboy kejungi. Kabalai pat kejungi keren kejungi kalong ba nakaliang jong senjuk. Ngidap na kejungi sengodiaw. Hadin bangilioi ya ka statement. Kaban nakaliang jong ka niti ayok kalau depan pemi hakakat mil turik jong benai Julai. Arja Julai hakabide bat kajing hiar kerdan jong ka jela kejungi syaka kerdan kabalai. Kaba jela kejungi kalau de ka jela ka baduktam. Kalai rangkat kerdan bat ka Bihar, ka Jharkhand, ka Uttar Pradesh, bat ka Madhya Pradesh, ka bangi kum kinong kitkam lani kinong ilam jong ka senjuk ru ngidap ka jong Saudiaw. Sanpui tadi kisnam ngeleyo al ka jong ka jela. Kampat syam la poi kat hadu ni put ba ka jela kan hiar satraido. Kan yakni kerdan ka menengkong ka jingduk jong keduk. Lani ka jing hiar ka bide bat ka revenue. Ayo bat jong ka jela ka toy. Kum kinong ilam jong ka senjuk kibodon ru ya kajing ya don benta ketika diang ketika mon banwara ay karoi ka para kisnong kibaper kiban hapok ka tem boy kejungi ngidap ka kejung Saudia bat ngibu ru kajing keli ya ka sorka kini ki arsne agini ki sansnem ki rusnem ki bladap maka dia ka sorkar ka bayalam ya kani ka jela ka jungi kan ka por ka de lese na kajing bumbit bombyang ha kajing penyai bek ya kikam ba kani ka jela ka jungi kan hiar hakabide pat kayo kuat apa jela kidon katto kani tadi kita kibana kalian jong senjuk ngeliyo baniken ni kasi balai ba kani ka jela ka jungi ka hiar hakayo kuat kabunin kong nyemla banlen ba hapo Kariboy district ka jungi ka jingsim kabu jong kinong tre sorka hakabakili amon kapor tre ka bagidi bantre ka long sipo jilan sipo steng kinde ban poy po office but south steng hatusan meje kade ka por bakin mi na po office andre dakaba go benyau ngikir ne kani bakidon ki officer kidon ki department hapo Kariboy district bakile amon kile chat mon wan bakawon kakta ye kiduk bisuk kakta ye kisnong ki kinong ilam snong ki buan na kithan ki bakam jengai na kanika district ke jungi lakan ka capital jungi ka nongpo pat ki officer kar ki bedon hakan ki jaka tilang ba kajing slam jungi ban poi sa jaka tre ke jungi kalakta hakabide bat ka jingki yo yo kot apo ka district ke jungi namar kumbang itip ka district boy ka aspirational district kapadang guna kilang baro dikum tala ki nongtre kam sarkar kile amon hakan kom kumot kan kita ya kayo kot ban bangin kiu sukmat nang ni suma ten ni guntu nak yang jong senjuk ru yang kinong tre soka bakin skuma ban simkia ya ka portre kam gejongki namar yaki la siu dok tulok amde ka baki wan tre ai ande bala siu ki tulok tekin pun dan kam ya ka por gejongki ha ka por ka yang kenang baki kam kinong sa teng kinong sa pending te ka arpat ni i ba Kariboy district kadika district ka bapenmi bun ba revenue kabaya kata laring ikiran ngimla ban jerdo akan ka kenti ka pemerintah hare hadu mentang ini tu EP ba nakaliang jong ka sorkar hakabi dia bat ka jing register ka jaka hadu mentang ngimpat don ni usop register ubati kena hapo ka district ka jungi la arbanai lai banai landru banai mentang ngim don ni usop register uba dipek ya ka ban register ka jaka bat lo nang ta ko mengilikan kini ki benai beladap hak isi beladap baka jing rem plat jong ka register lu ka kata ya ka revenue ban penki ka revenue jong ka sarkar jela balik kata kolong ba nakaliang jong ka sarkar kumbangi yo agi ken mata ka sim da percentage kam duna ya ka arpoin san ne lai percent na ka tu ka dor ka sarkar ka bo te upai ba bubun ubodon ijaka ibatang arhaja square feet uthi da ka dor sila ka ba register per kolong arla tembatnya ka ba register la ba betul sampai ke jaka ti kanir ka de kawe kamat ka bakta ban penketi ka yo ka jong kanika jela ka jungi dan kalian jong ka sunjugi na ka por ni laban bah ka bide bat kanika by register jaka bot kalian jong ka di ban review no kam de ban kemen ban yo sispa ka sisnyo ka de ban kemen isi tengka
kendiat beliau aman lang kesengi nagi paiba ki berita jaka ban yang beliau cispat nak tang na beliau ita ibu ngidan ban ai suggestion sa sarkar kena makala ban penerus pak biang yang kena jela ka jungi bangin laj na kanika kategori ka balasa pengat menta ka bade ka wei na ki state ki ba lasa kelas pun kata ka state ka balahiar ba ha bide bat ka iyo ka segabu ka bangi layakran ha ka ni kesengi kalau ha bide bat gani ka so nongpok nomor ka Riboy district ka nongpok kadi ka capital ka juga kadi ka center ka juga barok ki office sarkar ni hang ni handai sosi ban ong baha kapor liur ngi bakini kilinti ki singkin kita pun baik nakaliang jong kana hai kalau dapat snai ki saking di babiang handai kutang ka jing sna ka baka jing sumar fikir lani ki ginong tre jong ka kim pun koi kitab ki plastik kitab ki jabok jaban hang ko dan nakaliang jong ka senjuk hakabini pakai nikamat ingin sa late bani kendo igi buat gi bahalor lagu DC budget sarkar ba kan pressure ya kanika nahai mata kalum ka khajana leng bakati control gate badon apa mer henry niu ba kasukut tang kajing dum pisah kat ba ban pendit pendiang iki niki nalaum kamdon kajing penkut ka batikena tengi ba kajing dapum ka de namar kajing dap ti jabok jaban di halo jong kaniru nakaliang jong kasenduk bisa hak dengan jing thok sigi bor ki bani pet ba khaju ko poru sa sorka ka de ban pressure dengan company kalau don ki kiran hakis dam ki beladap ba nakaliang jong ka nakaliang jong kitra jaka kila kloi ban ai ya ka jaka ban snai ki fly over bridge ban snai ki footbridge ya ki side drain ki babit ki biang handai hakami bagani ru nakaliang jong ka state government hadu munta kam sim khia ban pressure ya kana hai bahkan penstet no ini kakam di halo jogan iru nakaliang jongi ngi kuntu ya kasorta jela bahkan pressure ya kana hai bahkan penstet ya kidikam kiba nakaliang jong ka senjuk pa nakaliang jong ka district administration ngi ladapan bu ya ka proposal hakis dam kita kilon kiji ikut ngi hakani district committee kabalong mata kasni hang dia hapo busyuk